Biyag di tao. Mapana ko ni di pagadalan, nanang. Muwan anak ko, agan anad ka akan ayon wain. God bless you anak ko. Wen, nanang. Agan-anad kayo matapanawak dito'y balay. Good morning, Ara. Naka-review ka din para iti-quiz tayo intun madamdama? Wen, alanda. Idirabi pa nag-review ak. Si Kangay. Ay, sana ka naka-review idirabi Tanag-chat kami iti boyfriend ko. Napuyata nakpaikit di. Ala, kita mata mga nakit din mo dinagan ti boyfriend mo ti may surat mo iti papel mo. Saan mo kit di aara si Kamot? Ay, nalpas mo't lang ang ti-quiz tayo. Grabe ti panagtibayok itay sika. Taapay matlanda. Kung naglakit din na mabagsakak man na ti-quiz tayo itay. Iso ano maminsan o naampay tag-review sakbay ti boyfriend mo. Anya? Congrats, Sarah. Si man ang tikangat man ti puntos iji quiz tayo. Naglaing ka talaga. Agyaman nak dyan do. Dyan do. Anya ka di ba ng tigagaram kanara? Apay ni nasitgam. Kaya't ko lang ang makita ti gayem mo, Landa. Kaya't ko akablaawan. Aywan gaya Mara. Kaya't ko kumatagpay suro kan ka iji lesson tayo. No, mabalin Awan na, mabalin lang tamit dyan do. Ngam saan pa nga ita ha? Adapay nga minaramida. No free time ko latan Agyaman na Kara. Wen, urayak ti free time mo. Awagan na lang no kaano. Ara anak, kumusta ka iti panagkadal mo? Mayat ananang, nangato tinaala kiti quiz me. Ay, nasaya at ngarod no kasta anak ko. Ngam, aguray kayo. Asino di kasinsin nung batyo itay? Tika aruba tayo dita asaan at nasaya at tukali na. Apay ka di manan. Anya man ang timbagbagana kada kayo. Agasan, takuna na marigrigat tayo lang. Awan ka na uti manam na maarumang ay tibiyag tayo anak ko. Nagalas ka taramid day tabakutan. Rumbang ayamat day tang ibagbagana kada kayo. Paymantay nakman sungatan. Ay, ala, bayamon anak ko. Sana nasaya at tikasta. Di mo tutupaan. Masurunak ngamin. Tagibasitan dalaunay ti panagbiag tayo. Bumaknangak tulang Isipat ko iti day jaba ket tirinepet to a kwartak. Pagyaman ako na ititulog mo, Ara. Okay lang dyan do. Awanan yaman na. Nalakalaan mo ti lesson tayo basta adalam nga husto. Ala, umay ka tama pantag merienda sa tanto agawin. O sige sikat ti makaam mo dyan do. Mangan ka lang, Ara. Di kag babay. Wan gayam. Adaman damagag. Oh, anya ka di day dyan do. Ada ka din nobyom. Awan pay. Apay ka di. Kinapudno na. Nabayagin na kursunada ka. Ngam, mabainak lang amin ka. Italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Anya? Palubusan na ka di nga gayat ka, Ara. Katuwa na. Taamo ka na saya ati panagpuspusom. Ngam, ilimad tapay laang dayta Taamangan no saan nakman na nasardengan tigayim ko akan kantsawan. Wen, agtalit ka kanyak. Awan pangibagaak. Ilimad ta ti panaggusto ken ka. Class, good morning kada tayo amin. Adala kayat ko nga ipakaamo ka na kayo. Gapo ta umadalin ti panaglepas yu ti kolehiyo. Ada yung offer da trabaho para ka ti fresh graduate. Kat no, interesado kayo iti dayta. Masapol, alala ingan nyo ti maudi na exam nyo. Taiso, ti pangibasaranda. No qualified kayo, when no saan. Nawatan nyo ka di, class? Yes, sir. Yes, sir.
Congratulations, Sara, anak ko. Ay, nakalpas ka mo lang ngayon iti panagadal mo. Agyaman akan ka, nanang. Ngamin, sikatin ang tulong kanyak tapno makaadalak. Nanang, adda na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Ah, anya day ta, anak ko. Naala kami iti gayem ko iti trabaho. Kat mangrugi kami intun pikat. Na, nagsaya atin ngayon kasta, anak ko. Taadan pagtrabahwam. Nanang, saan da tayon to natagtagipasin na nagiti kaaruba tayo? Nalala, bayamon, anak ko, dagiti karuba tayo. Di mon ikan kanaw ti anyaman nga ibagbagada. Tinapatag, awan ti madi nga aramidon tayo. Kumusta nga ito muna nga aldaw ti trabaho, friend? Mayat landa, friend. Nagmayat tiriknak. Sa wakas, makaurno nga kung iti pagpatakdar ko iti balay mi. Ala, nasaya at ano kasta? Ay, awan tumot siguro ti mang tagtagibasit kada kami. Itumpak kadakwada ti urnong kakwarta no kaskasano. Ha? Hello, Jando. Nakawag ka mat? Hello, Ara. Imawag at mailiwakin kan. Mabalinta ka dito, Sara. Ay, pasensya kan, Jando. Ado nga minti pa ka kumikumak. Iso ajak mapat ganday takid daw mo. Mabalin ka di nga iti sa balilaangan nga daw? Basta ka di. O sige nga ron. Basta kan anad ka kanayon dito, ha? Wan, agyaman na. Ay, kamaudyanan na. Adan na pintas kandak kalabalay tayo, nanang. Sigurado nga do ti umapal. Agyaman anak ko, tanagpursigi ka nagurnong para iti daytoy. Kasla naragrag sakat dita sigud abalay tayo, anak ko. Nga oray basay. Ken rutap-rutap tiyero na. Ay na, kasta talaga, nanang. Masanay kayon to. Nakarkaron na makita da nga umadun ti may pundar tayo. Nakarkaron nga umapal da. Sapay ko nakagumatang ak itilugan ko. Uy, damag ko. Umas asensukan, friend. Ay kadwan alanda. Amumatan ti mayati trabaho na. Ay, kat mayatan o kasta, friend. Agad kita Tama nga pati siya, malipatan na ako nagayam mo. Saan mat? Si Kamot landa. Ay wan, kinapudno na. Na-promote kiti trabaho. Kat syempre, sigurado adakdakkel man ti masweldo. Ala, mayat ano kasta, friend. Ay, no, maragsakan nagparaken ka. Sino nga tayo mauawag? Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Landa. Ni Jando na ito, eh. Oy, Jando, nakaawag ka mat. Kamusta? Nasayat, mat. Kumusta ko man iharakin ka? Di nakmat ngamin replyan na. Ha? Kastaya? Nga mga busy mo titi trabaho na, Jando. Kinapudlo na nabayagan nga kayan ayat kami kani Ara. Ngam ilimlimad mila adwa. Anya? Huwag ka nagtupay kat. Nadlaw kung ti kinasingad yu adwa idi. Diyak namin sigurado. Tama nga no, agar-aram ka lang. Angam, oy, inaklo na kagaya mong tigayam ko. Wala da, nabayagan na. Ilimlimad mila eh. Tapos sana kayat niya Ara ang maaman ti sabali. Iso na pasensya no, Jack imbagbaga. Okay lang, mat. Apay nga rin nasan nakangaw-awagan ni Arangay. Jack ngarod amo. So imawag akin ka. Tapakibagam tuman ken kuana, ta-replyan na kariti chat ko ken kuana. Kailiw kong tigayan mo. Sige. Ibagat to ken kwa na, dyan to. Ara, imawag ni Jando idi agsapa. Kat damdamagan na ka. Sika inlimod mo kanyak anabayag gaya man nga gayan ayat kayo? Ay, pasensya kan landa ha. Ngamjak ngamin kayat ang maiwaras nga agayan ayat kami.
Apay, anyat imbaganagan ka. Kunana nga awagam ka no, tamailiwan ken ka. Jakon kayat day jajando. Nauma akon kan kuana. Ay, marigrigat lang arudan, awan pa amamuna. Among mga nakapoy ti ulo na sipod pa'y agad adal tayo pa'y laang. Ala ka, apay nayakas tati pa nagsasaumitan, Ara. Kat syempre, among matan nangaton ti posisyon ko. Iso sana may bagay kanya ko ni Jando. Tan nababala a klase a tao, kumpara kanya. Ay, nukasta nga rod. Awagam taibagam adimon kayat. Tapno saan na namang namnamakin ka, friend? Ay, mataktak lang ti oras ko dita. Saan na masapul? Si kanton ang ti mangibagakan kuanan no magagat ka. Tano siya, awan oras ko kan kuanan. Anya? Nang, anyat masidali no tuyo. Ay, nagprito ak iti tuyaw, ken naggisa ak iti ugot ti kamuti, anak ko. Anya magda kita lutlutwan yun. Nagadwa karne di taref. Saan ako nga agsidsida iti kakasta. Aggatal ti dilak dita. Mga anak to ni ti restaurant. O sige, tainak mga ni Jerwaran. Ay, talaga nagbaliwan ti anak ko. Nagbalinain anaarte. Ara, inta mangal dawan. Ay, pasensya kan ngamdya kon makikuyog kan ka. Adda ngamin kakadwak amangan. Kan nangato ti saan da iti trabaho. Siyempre, kababain. Tan nababalaang ti saad mo. May babainak lang. Anya? Kan amangan nung umatuntupay ti saad ko. Kat kababain magkadgadwa talata. Kat nababalaang ti saad mo. Iso amanipo dita. Putdantan ti panaggayam talanda. Anya? Ara anak, ada kagaya may apagisaw. Nakaluto akon. Maganta yun. Ay, sige lang, nanang. Nanganak kami ni restaurant itayan. Kastaya, ay nabayagan asaan ka amakisangsago kada kami amangan anak ko. Apay ngay. Ay na, busy ako ni ti trabaho, nanang. Isuasaan ko ang masango ti makisango kada kayo. Napili ka pa yun, iti masida. Kat syempre, adan kwarta tayo paggatang itinaima sa sidaan. Ay, nagbaliw ka na talaga anak ko. Mailiw ako ni ti sigud nga ugalim. Tay sigud nga ara, napakumbaba ken nasimpay. Nagaduma nga ibagbagayon. O sige, tagpalusak, tagin na akon. Nabanuga kiti trabaho. Ara, ipapaayab da kay jay office. Ada ka na importante nga ibaga ni Bosken ka? Ay, kasta ka dilanda. O sige, mapana ka dagusan. Hindi ito siguro tayo ruraya ka na pinta sa damag. Ama promote sa manan. Uy, Ara! Apay! Anya ka di tinapasamak? Aping nagsangsangit ka! Kunak na nga to naman ang tisahan ko. Nga masan. Ta sinisante dakmatan ngawan gap-gapuna. Ha? Apay! Anya ti makagapo? Tasinisante da ka, Ara? Diyak nga rod amulanta. Apay ngay kanong inikat da iti trabaho. Kat naglaing mat ni Ara. Adda ka nung naduktalan da nga anomalyana, Jando. Ngam, saan lang nga aklonon ni Ara dayta? Angam, dayta mo ti kinapudno. Maipapan ka no iti kwarta dayta. Sayang mat nga rod ni Ara ano kasta. Ay, talaga sayang. Nang runa kat ngimaton ti saan na. Angam kasday mo tan tinapasama. Kaasimat ni Ara. Ewan na. O katsika. Kumusta ka maten, Jando? Nasayat matlata landa. Agbis-bisnes kabayatan ti panagtrabaho. Tay supaya mainayon iti income ko. Mayat nga rod ano kasta? Anusan Ore basit ti kita. Tinapatag nadalos ti pagsapulan. Pudno dayta, Jando.
Ingkamanganan, anak ko. Aldawan ang di ka pala namigat. Awan kanas ko ang mga nanang. Ay, di ka nga minunay ang pampanunot. Tapno saan ka ang ma-stress, anak ko. Diyak makaid na. Kasanon ti pa nagbiag tayo. Naikatakmat ta ni ti trabaho. Sapay nagrigat tagsapol iti pagtrabahuan nita. No makasapulak man, kas lamang rugiak manen. Basit man ang disweldok. Ay, Kit. Talaga akas taa, anak ko. Nairuama ko ni ti dakkel sweldo nanang. May kawag. Anak ko. Surwam ti makontento iti anyaman nga adakin ka. Basol mo laeng anak ko. No apay akas ta tinagbanbanagam. Ta, nagaramid ka mo ngamin iti anomalya, anak ko. Agbabawi ak nanang. Ngam naladawon ti amin. Saan pa'y analadaw ti amin, anak? At dapay gundaway mau amangilintag iti nagpindutam. Akid daw ka iti pamakawan iti apaw. Ket dawatam titulong na. Tapno iturong na ka iti nasaya at adalan. Ket no makasapul kan tumanain iti napintas at trabaho. Di mon ulitin ti inaramid mo, wine. Wan, nanang. Ikarik. Suruan tayo ti Mangtalyaw, iti nagkapuan tayo. No naragpat tayo ti arapaap tayo, di tayo kumagbalin apalangguan. Agbalin tayo kumalatta na pakumbaba tap nagtultuloy adumten ti bindisyon iti biyag tayo. Alaga gayam di tamanan pinagpatinggaan da itang istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, niya po Diyos ti mangtarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson anak ko. Kati sumat kar aramidak na. Ad-ado mo ti oras mo nga agsilpon. Sayang laeng ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam, tapno mayat ti bunga na. Agruot kameten, tapno saan nga iso ti papanan ti abuno. Agpakalaing kayo man ako na akon. Saan mo't anak ko? Ibagbagak laeng tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din nang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan ang naimbag ti garden mo, anak ko. Kat ay aywanak mo. Diyo makita aya, abinigat ng sibugak. Nasino mo ti mayat ngagsayang iti kwarta nga. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungot dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mare Espe. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mare. Amangan no adan na isawang mo adi na nagustuhan. Di namot nga rod idiretso no anya. Basta agong unget latamot. Uray mayat ti panakisaritaken ko ana. Kasi itay agsapa, ibagbagak laeng dagiti rumbeng nga aramiden na, tapno saan kumaamapis ti timula na, ngem nakaunget kanya. Nala, aganos kalata, Mare. Patya, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wen amare, uray kanayon nakabukawan, agan ano saklata. Nasaya at aklataken ko na, taanak ko kat nga ron. Pat-pat gaklat ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaro ba tayo kanyak, Nelson ading ko? Apay,
Anya manan tindanon na kita akarubakin ka manang Cheryl. Bugbog kawam kanumat ni nanang. Kasano? No agsaw kat kaslawan na pulos amok. Anya launay ayati pagsaksakitan tinakemukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga grigrigat da tao ita. At daayamat ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipud pa'y idiubing tamanang nariknak asa anak anapatag kaninanang. Kan isumot lang ti makagapo. No apaya sa anak nakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao iti kasta ading ko. Kasano kuma sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapesti na iti mulak. Saan kumaakas ta ti ibagam ading ko? Wen, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngem di mo kumamot ipabasol kan kwa na ti rigat a mapaspasaram ita. Pangaasim ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apaya sang kadamag yu aya. Kumusta aglaeng ano mayat anak ko? No adda mo lasukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulaang tinailako ta napistekat nga ron dinaduma amulak. Kurang payatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo? Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti ipikto na kanyak. Kita nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan ti kasta mapaspasamaken ka, Nelson anak ko. Agsyat ta, Tata Henry. Dagsamot parikot mo, Nelson Banaw. Talagang adda. Dakkel ti parikot ko, Tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Nabangkrap lang arudan ti naudi anatang ko. Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Kasta talaga ti garden. Ada panawan nga agswerte tayo. Ada amat saan. Tijak kaya. Man nakibiyang launay ni nanang. Tiyak pain amon niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro nga agmalasak ah. Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko. Malasak man ang iti garden ko. Awan man siguro ti ina akas ta ti kapanunutan na. Sabali ni nanang ko, Tata. Sabali ti ugali na. Libo pa basulan ni nanang mo, Nelson Baro. Ay natata, sipod pa'y idi ubingat. Nariknak asa anak anapatagkan ko na. Aging gaita, kastalat ta ti ugali na. Ay, di ka agsaw iti kasta. Taamangan mat, no sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo nanang sa dino ti papanan nyo. Tulungak ni ading mo iti trabaho na iti garden anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso atulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat makamu kayo nga rod ananang, basta di kay unay agbannog ijay nanang. Nanak ko. Anyat aramidin nyo dito yung garden ko nanang. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun, diyak kasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imayak. Kan nakitak akaruro ti garden mo. Di yung pakibiyangan dayta. Isurum nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Intun adadaga sa mapasamak ka na kayo dito yung garden, makabasulak pa ikitin adina oras. Di kayo madanagan. Tanay ruwamak asyak lang tiyag-trabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasim anak ko. Saan kumamot akas ta? Di yung ipilit ti kayatyo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Madu ti Diyos kang tinapay. Agyamanak, Mari Ispi. Nay, kasla naliday ka manan, Mare. Naggapwam aya. Nagkapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kayat ko kumati tumulong iti trabaho na. Ngam di namut kayat, Mare.
Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inungtan nakmanen di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbis nga gyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumot ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod mare. Uray anya daramidang. Bugkawan naklatamot. Ay, nala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata. Ken giddanam iti kararag mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan mare. Kasta talaga ti kanayon ko ngay karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yung nanang? Nakababayan ka na iti lumablabas. Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti daduma apang ikarga akadagiti ules alina ba kanak ko. Ikatin nyo na gito eh. Diyan kaya ta makita dahil tayo ito nagsubliak. Wan anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito'y palang mat asidag ti dalan ti napili yo. Ay na, di ka kadi akong unget anak ko. Nukas ta ka na yun, talaga ang makaungutak nanang. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya anak ko. Imposible mat, adi kay makarik na. Ibagam ngamin atap no amo kanak ko. Agin, di diyan mo kayo palang dita. Amo yun na itan. Di kayo agin dadamagpay. Ay, sikabat kayam ti masabat ko konseng. Papanam. Ay, mapanak man dita istor. At damapan ko gatangen, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay, Di ka naglibak. Tano ag istorya ni Nelson kanyak. Kanayo na dakas kakenkuana iti istorya na. Sika ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigan ita. ay. Mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten agan anosak amabugbog kawan. Ay, kasi kamat nga ron ah. Ala bayam, tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo. Bagbaga aktaw. Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti adim. Di na masangot ti aglaba, tabisimot iti garden na. Naimbag kumamot no adda pagswertyan na. Amangan lumakaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibyangan nyo dagiti kawas na. Wen takas latrapo mo't anak ko. Nasken ang mailaba. Ay nananang, amuyo met day jay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot a mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon mat ngamin ang mabangkrap kadagiti nateng nga imulmula na. Mano atawanon nga gargarden, ngam aging gaita, kat awan ti pakakitaan na, naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan mo't amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damat ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan namot ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol namot laeng ah. Awan mo't tinagitimuran ko, manang Cheryl. Sa dino tinangidulinan nyo. Ang mga no, imbasura yung matay. Di mo ka di makita tinakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Ninanang ka di manan tinangilaba ka na iti kaus ko? Wen, ading ko. Nakita na ngamin ana urnong timurang mo. Iso nga inggelgel na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma. Ibagam ka ni nanang, ano maminsan, di napakibyangan na iti gamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta a mindset mo, ading ko. Kudo isumat ipakpakita ni nanang kanyak.
Kasla di na kayat nga agbaligi mo't da tao. Amok nga adda dagiti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason dayta tapno guraam. Mano atawanan akastakan. Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo ammo tiriga tapagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak, ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Adda dagiti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanya. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatig ka kaninanang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka ta nakaadalak, katsi ka agargarden ka lang. Di mo pabasulan ni nanang, ta desisyon mo matinagikat idi. Saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam, isuro na kalatta. Kayat na pa'y ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba na pa'y timuron mo, uray kasta ti pakpakitam kan kwa na. Saan ka di apanangipatag ti may nga ina ti kasta, ngar aramidan na kan ka? Adamot gayam lakom apantalon mare ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaan. Ay daytoy mare sagmamanaw. Ay, 250 lang dayta. Ngam dakkel samad kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangak mare. Ay. Maasyanak ang makakit-kita iti pantalon na mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Ay, sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount. Agpaiso mare SP. Wen, itid kulangan iti 200 ti maysa. Basta nayunam ti gatangam Ang mga numalugi kamutan mare. Saan, mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay kat agyaman nakgaron amare. Anya ta inyawid mo anak kasupot nanang? Pantalon anak ko. Ginatang ko kan mare SP para kan ading mo da itoy. Barang magustuhan na ananang. Wun siguro anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da itoy. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da tata Henry nanang. Mapan na kanualaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na anak ko. Makaungat ananang, iso asinirmonak man itayan Bareng makaamiris matanday di ang taong, mahilig agpabasol. Amangan kit dino na upay anak ko. Anya kumati pa kaupayan na ngay, kat pudnumat dagiti imbagakan kwa na nanang. At agad itay impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtungaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan ang tata? Umay ko lang alaan ti impaw itkukin ka. Adala kayat ko apagsaritaan ta. Anya ka din ita? Umusta kayo kaninanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lata ang makakit-kita ken kuana, tata. Sikakit di matbarok. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pagpabasulam kanagitirigat ang mapaspasaram. Adamat lang basol na. Adaken ka nga diskarte ta saan kamatan nga obeng. No, adaman nagkurangan ni nanang mo. Sikan ati mang punaw. Kas makita mo't kat aramidan ni nanang mo, ti kabaalan na, tapno may pakita na ti pamatig na ken ka. Masyanak ang makakita ken kwa na. Tano masalaw ko dito dalang kat madlaw nagsangit, kanay na limtag na iti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Doon niya, tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma. Nang runa, no, makita tayo mahit, nga aramidin dati, kabaalan da. Awan perpekto a tao, marok.
ito julatan ti impagatang ko, agawid akong tata. Diyak kaya ta pagsaritaan tayo ti may papan iti dahi ta abanag. Kitam, Nelson, ang mga no saanan ani konsing nga inam ti ayan ti parikaw. Ang mga no si kamat tayo. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya ta pa'y. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, baraw. O niya, nawatam ka din, iti imbagbagakin ka, Nelson. Uwan tata. Agyaman ka. Ado tinaadal ko karagiti imbagayo. Kat naamiris ko ti bitut ko. Agyaman baraw. Ta kinapurno na. Kasta akmat ide iti day di amak. Aging gaanatay. Diyak nakapagkindaw iti pamakawan ken kuana. Isa nagasa ka ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo ngagpakawan ken kuana. Uwan tata. Isu siguro anatangsit ti anak ko kanyak. Kakastamot laeng timparparik nag ide itinatayan nga amak. Takunada nga rin. Noan niya tinmulam, isumot lang ti apitam. Iso ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Ang mga no aramidem tumot balin nga anak mo kin ka. Ti kas itar aramidem iti inam. Pagbalbaliw akong Tata Henry. Agyamarak manan iti panang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad ko kun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo, anak. Masiguradok am agustuam da ito eh. Ingatangan dak pa yan. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo, anak ko. Namantya-mantyaan pa eh. Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko. Inarakop nakmutan anak ko. Ay na, diyak mailadawan tiriknak nga inarakop mo anak ko. Anyat mo paspasamak ka. Pakawanan ako mananang. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo. Kan nadalabasit jak magustuhan. Da kayo adagos ti papasulag. Sorry nanang ko. Ay na, awan day chay. Baybay amon anak ko. Saan ang matagimurakan ka? Patpatgan kang amin, anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang? Ato yung tikapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pahilaeng. Kat kabaelak ba't ti agtimpla iti kape, kanak ko. Bay andak ka di amang serbi ka na kayo. O manang Cheryl, inkagtimpla ti kape. Ada na pudot, ada no medita ko rin. Sige lang nga din ko, jak ag kape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak la anak kapoy iti kalabers manang. Diya kamin maklo na kasto tinagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilupas ko, iso akas diyay. Anyam naamiris kon ti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka nakaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na tama nang. Basol ko. Kat ulit at yagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka, anak ko. Ay, no sa anak ko maapobre nga inayo, nakaadal ka kuma. Ano matlang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan dita no, naggagagitak ko ma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kiso mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsamba ang matan ti mayat a presyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Uwan nanang. Kumusta ti presyo tinatang ita, Nelson, anak? Mayat nanang.
Nakatsambamot lada taon iti nangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta anak ko. Italanga makaidgamak iti kastoy kadakkel a kwarta nanang. Usaron anasaya at dayta kwarta ading ko. Saan akong kumpurmi ti pangigasgastusam dita. Inton kwan, ninanang tumanan ti pabasulong no maibos. Apay lang nga ipalagip mo dayta, Cheryl anak ko. Una akla ang tikapsat ko ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Amo kon no niya ti aramida kita. Pagyamanak launay ti Diyos, na nakatsambak mo't iti mayat a presyo. At manen pangrugyak nanang, manang. No at pagkurangan dagiti dadakkel tayo aw-awatan tayo latta kuma. Di tayo pabasulan idan o di tayo naragpat dagiti ambisyon tayo. Tadamat la kada tayo nga anak ti Susi tapno maragpat tayo dagiti arapat tayo itibiyat. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasalitaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos dagnina itutunggal maysa. Biyag ti tao. Anya ti kayat mo akan yan, Gadi? Saan mo tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa yung paggastusam. Okay lang ang kanya. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable day nga aldaw ka datan. Pasensya kang, sikapan yung gastos iti date ta. Okay lang ang kanya. Saan mata ka na yun? Agyaman na klaunay. Sakto matimang ilibre itong sumaruno. O sige, agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo tagor derten. Mabisbisin akon. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary ni kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayo no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di na kan samot intulod tinubium ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatag alakad na. Kat nurabiin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namat imbag ano sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day kaya alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae. Adayamat na na. Di ko nam kat jak nakita dayjay. Masigurado asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun na lang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanya. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan naktumot lang ni Karen na nang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti dayjay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ito anniversary yu. Ngamita, kasta man ang tinaramid na. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asa o. Kataan niya nga ro di planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kani kat nagbalbaliwan ngam saan matgaya. Ita, ipariknak matkankwana no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka Karen. Awanan ba in at talaga dahi ti agari.
Di ko na siguro. Diyak amuti na raming na. Sabong, para ken ka ako na. Agyaman na, Gary. Saan na kadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Ada kadi aramida minton malam. Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumuro? Ah? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day siya alakad ni Gary. Di mo matimbagbaga ang bargayam ti papananta, Karen. Tapno mapadas tamit ti agbar, friend. Ay sus, amangan nga agungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo ta. No kasta? Kaya't mo labalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaalan ti panagtalot ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala dayto itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit ni dayken no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon ni. Apay kasta tilangam. Kasla napuyatan kay di balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan dayto, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, ang laong. Ada ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulat. Day off kumat ita. Sakbaya maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samat parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mo't kano idikalman ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Amo ka di tinobium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero matlang ang day agari. Ken kanayon matlang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinukunak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak matikay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta Saan nanang? Ta saan ang maala dayto itinasaya at asaritaan? Aramidan na tikay kayat na, takas taak mat nanang. Papanam katrabiin, Gary, anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay ken ka. Saan to ang mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa ataw. Dumteng tulat ta ti panawen amapunwan anak ko. Isu adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Kastoy lata, friend. Ag-text kami lang ititunggal may sa no trip me. Amom, ada ka no nakakita kan kuha na itirabi Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano na amuham? Adda nang idanon kanya. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend.
agbar aginggat kay kayat na, taagbarak mat no kay kayat ko. Amom narigat man ti kasta Karen. Narikat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amo, kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kasta nga aramidan nyo adwa. Nagbalina na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at ti agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanin, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija hindi na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod magtiliw-liwak. Kun anya ti amo mga friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pom. Adda nobyom. Ura yun ah. Iti kasta nga raramidam, awanan atin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat na lalakiro. Ay na friend, saan tayo apa-apa? Ti amo siguro ni Gary. Diyak kabailan asukatan. Ha? Sorry lang. Di ka matan maumuma nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Sa anak nga ginumita, kadwaan ka laang. Ni, saan amo balin ang? Asino nga ruti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di man. Nairuwaman ti bagik itiarakan niya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat gayam ti kastoy, friend. Isugayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka ngam mo. Kaya't ko timbagay maamukin kami hindi pala makitkita ka di bar. Imay kami itigayam ko dito tapno ag-enjoy. Mabalin ka rin maala ti FB account mo tapno makontak ka. Ah? Okay. Mabiit lang kay pakitakan ka. Ano yung aminan ti nagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat aramidam di tibar? Oh, kanya kumaita. Imayak tapno ag-enjoy. Siga ngay, Gary. Nakita nga day masidag lalaki ken kay taya. Ah, DJ ka di? Ni Miguel DJ. Lalaki? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng to dayta apasama. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary? No si ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya tag lalaki. Agungat ka. Kasta kayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kape tayo pa'y. Saanan? Sukunag pa yung amin ti kapsat ko. O sige, no kastati ko nam. Doon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gary. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, kasabali mat ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga ron taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramidan niyo? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon niyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili da jay. Kaya mo? Well, kay eskwela hanggang high school.
Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, kat adamot sa bali ang mga itulod ken ka. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samat pa naggusto na di alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikon. Amo na ka din, adanobyo. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu, iti tunggal may say, ti na di alalaki. Kat no nabiit kayo pa yung agamam mo. Anya ko ma, awan dakas na gari. Apay ngay anagbanag mo tin akasta ti relasyon nyo ni Gary, friend. Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay. Saan kayo pala nagbreak ngam kasta ti aramidan nyo? Dakas ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatan ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akong asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama, friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay bagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka di agsarita, gari anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen, nanang. Wan, nakitak ijay paradaan idinamigsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na Apay ngay akas ta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta ka na kami, nanang. Amom gari anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbin nalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot nga minan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liwak, nanang. Baybay andak ka di lang. Anya. Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yun ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulong? Kastamo ti sitwasyon nyo ni Gary? Ay na, di mo dakdakamaten tinagan day ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno dayt na, friend. Awan mat lang ang timarik nakapanagayat para kankwana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo ni Miguel, kasta ka di? Saan nakasta, friend? Uray ni Miguel. Liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saan, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti marignak a panagayat para kankwana. Agraman panagtalik ko kankwana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbin nalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo amo aliklikan dagiti amo yo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kankwana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, Gary, anak ko. Ni Karen, nanang. No kasta, urnosin yon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal, tapno malpasan ti amin may papan ka na kami. Anya,
Awanan ti panagayat kan panagtalakmi ti tunggal may sana nang. Ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda ti nagkurangan yu adwa. Ngem dakdakkel ti nagkurangan wenno nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ita. Da kayo matlaeng ti makagapo. No apay akas na tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, katsaanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam iti tunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan. Ta saan ka apabasulan iti kasto na pasamak ka data. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro, ngam saan pa'y nga ita. Nung kasta nga ron, agan anad ka akanayon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray ka, agan anad ka mataka na yun. Di ka madanagan, awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taidjamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan ka rin. Pagadalak mati kastoy na pasamak ka rata. Kat good luck ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo taga abroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan anad kayo dito balay, ha? Si kakit di tirumbeng agan na anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. Lukas ko yung aldaw. Maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da agsasaban. Ay, kastoy gayam ti biag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, hapay nga ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amo ka nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At atin mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad-damat ating maar ka. Ubay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amo ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa ka? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga ron, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa eh. Ano yan? Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan niya. Ngam damat gayaman pamilya na. Apay akas la nagsubli ti sigod arit nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arit nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kan kwa na. Kat maragsakan ak para kan kwa na.
Tadan bukod na a pamilya. Wah, talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak, dayta. Nasakit man nga aklunan, ngam no talaga asana para kan katitartari gagayam, masapul nga awatam. Ken di tay kumapagay ayaman mi ayat, tanarigat ti mabalsa. Ala gagayam di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Anya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayong impabagkat yo, isong imbatik ti dadumay ti dalan na. Ay na, agpangpanunot ka no saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman nanan. Agin na naaklabit. Mapankaitan, diyak kaya ta makit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napulot ti ulo yung kanyak. Dita, sumungbat pa'y laan. Mapanwalaan mo no saan. Sige, mapana ko na lang. Abner apok, sa linong ti papanam. Iti kabakiran, lolo. Mapan ko alaan ti kayong imbatik. Ninanang mo nga'y. Ada iji balay, lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang, lolo. Kabalak mat, may urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Uwan, lolo. Ngam mahasol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit labanag, ungtan nakan adagaos. Nila maasyan kin ka, kit nagsingput ka. Naggagat ka pahe apaw. Apay matakasta ka aya, Josefa, anak ka. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti ama ni Abner. Padagkilim latta kumaanasaya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti aramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panahon tatang. Ure awan dagas nga aramidem na ungtam latta ba. Kasta ka na ti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isuro at danakam ko. Rhea, anak ko, kita man umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taadamag ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaan? When taterno nga ruti ginatang ko. Di ko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasat unay ti anak mo, Belinda. Ne, apaya kasta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kan ni Abner nga anak na. Ungungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakit-kita kan ni Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamo tijak kayat ka ni Manang Josefa, tatang.
Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na iti kasjay nga aramiden na. Ay, anya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di na matla maasikasaw. Ay ko kasarita yu pa'y nga muna ang tatang. Ang mga no ibaganang agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kunti mang paadal iti kaanak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurme at iti trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, Lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, Lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titap po na jay school me. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Wun Lolo. Kasta ti kanayon nga iba kanina ng kanya. Say-saya atak kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanya. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiya nanang. Kit-kita man agado ti maramid iti garden. Agenrola ko ninto no maya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatiagadal iti sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat, makatulong ka pa'y kanya. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na ko mga agadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, Lolo. Imayak na si bugak kumanay ti mulak anateng. Ayan ni nanang mo. Ontay di balay, Lolo. Kahit apay nga raw nakastraka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agdapag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala, bayab ta kasaritak to ni nanang mo. Nakitak ni Abner nga agsangsangay kabayatan ti panagsibog na iti na minsan. Ay natatang, agdram-drama laang day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josefa. Di ka kumamot agbalin na naulpit iti anak mo Apay ay tatang, anya man yung timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga ading mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sa jak nangangaga binugkawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapo no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti mangmanggagnaken ka. Kaya't kulaan nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan aramidin na adakas, tamlat tamay. Apay, ikakadimaasyan iti anak mo. No di mo kabala na pagadalay, jay kabsat mo timang paadal ken kuwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, hanyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakul-ulbudan si ka, Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang madagan ka, No kaya't mo ti mapanitayan niyan ti Mabilinda, di mapan ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlaan ka na tayo. Tapno saan tayo itong nagrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagaynip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong, agtrabaho ka ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay, makam mo kay tibiyag mo.
Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner kaanakan? Nasayat mat Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple lang ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang, Auntie. Kaya't ko mat ti makaadal. Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan tayo maagpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, agi na nakapay nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga aginroll wen? No kasta, dituyin nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agitan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panaginroll yo sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pa'y nga naala ti tangdan ko ket. Ni tatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay lang, nanang. Saan kami mat nga agap-apura? Agyan anak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen, nanang. Ato para ken ka Abner. Anya na ito, Auntie? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, Auntie. Tinapatag at na may suot ko iti pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang tano saan isukat ko iti kumarek. Mabalinan na ito, Auntie. Kat agyaman ako na eh. Sige. Mutoy nga roden ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Wala ta nasingpat ni nanang mukin ka. Agtalubulan kung dito ayan nyo, ngam jakpay nanggag ninong tanda ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni nanang mukan ka? Kanayan nga gungat. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpad kanyak. May gatangan nak itikawis ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balen? Addakan dito'y balay. Saan kan amakang itibugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentro. Ay, awan oras ko tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray paminsan la kumano isaw. Ay natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asika ti ina. Dila mabalay na asika ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Ngala, adaken ka, no orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josepa. Ay tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain, tao may kayo mo't iliwan Ayan dagiti apukok nga Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner, iti puder mo, anak ko. Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na tanagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, tinadaknakamat na kin ka, no kailiw na, ti inana.
Adda dagiti gundaway, amanggag ko a pagsarsaritaan da iti kasinsin na, ti maipapan iti dayta abanag, tatang. Kailiw na kanon, ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Angam, di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Una yan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Kak ambo ko ni Manang Mao anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala kumatawan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Naitutilistaan dagiti gatangan mi, oh. Sige, sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Wadan ti. Kat agyaman ak una iti sakripisyo yo kanya. Uray ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a deserving ka. Sa isaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Agdamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si kapay mo't. Kabaulam dayta. Sapay la ko Tapno makasubali takmat ka dagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nga daw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskas ano? Nariknak ti panangipatag ti maysa nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalaangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamang ti may papanken ko na, Auntie Belinda. Ha? Ala, apay ngay akas tat ibagbagam kaanakan. Itan niyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanya. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kon anam na mga na mapasamak pa na tanti. Basta da kayong tuti mangimart siya kanya. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanya. Anya ko ma, kat da kayo matinang paadal kanya. Karang iti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josefa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kong tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Ako yung tanto amapan, Saan nun, tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Mano natawon tinaglabas, kasta kalata. Talaga kaday, awan bibiyang mo, iti anak mo. Awan tupay ko na nasa rungkaran nak. No kasta, urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay, isua, ta isu ti anak. Abner po, pasensyakan. Yung sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, lolo. Adamat ni Auntie Belinda. Umayman wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Ngam di ka kumaagi mula iti sakit tinakam iti inam ay. Santay man na pagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, lolo. Kaya't ko ma-enjoy ti graduation ko. Apo, Sikan, ti mangimarcha iti apo ko yo, tatang. Ray,
Payasak nga Belinda. Wen tada kayo mo't dito'y tatang. Sa simple lang ti kawaskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya nakaya amang imartsakin ka Abner Apok. Ay, wala lolo. Pakaragsakak na ita. Oh, anya nga rodon ti planom ita, Abner ka anakan. Nakagraduar ka mat. Oh, naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring anti. Padasak ti ag-apply. No mapag-asatan ak, makatulong ak to ka na kayo. Kan plano ko matlang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan po ka na kayo? Saan ka makapagturpos, anti? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, anti. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, nanti. Nay, apaw, nagadwa groceries dagita, Abner kaanakan. Naala ko ti sweldo kanti. Wan gaya, enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, anti. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yo kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim, tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo mo lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam Abner Apok. Kaya't kayo asorpresaan, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, laipos sa ti kwarta mon Apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay ket, agyaman ak nga ron Apok. Ne, ladawan ko matin display yo iti asi nagtiri daw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man tatang. Lay, Jose pa anak ka. Sumar ka. Agyaman na tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod ang tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apayay. Ikit agpadoktor ka Wunto, no adanto kwarta tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan at lamaw. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y si marungkar mo't ijay balay. Di nakmo't pagan anon nga inana. Awan sa amot tanti patigko'y anak ko tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Edi ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat ti agsapol iti pamatig ti may nga anak. Tatang, No imparinam kumaken kwa na ti panangipatig ti may nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo tayan tirik na na. Taiso ti nakariknaan na iti pamatag.
So, di mo mababalaw dyan anak mo. No napatpatag kan kuwanan ni Antina, ngamsika nga inana. Mayat tuwing displim aladawan yu iti salas yu ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, nakadisplay aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo ako, alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo, ije balayong. Saanan ading ko. Kinapudno na. Masaksakita na kitar aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarungkaran na gayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel, tinagkurangam ken kuana, manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Ijak ambo ti aramido ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagiti nagkurangam ken kuana, manang. Danang! Auntie Josepa! Agpakada akon, adaramidan mi a project kita. Ala anak ko, agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken kaading. Kasta talaga, manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Iso nga iparik na tayo ti pangmateg kadagiti anak tayo, manang. Tanuan niya ti imula tayo kadakwada. Isumutlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y, manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pangmateg mo iti anak mo. Nasingkat ni Abner? Iso apatsyag. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga umasidagkan ka anak ko. Tamo nga do tinagbasulak ken nagkurangat ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Oh, Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupen. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Amok analadawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko ken ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapu iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapawyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang aken ka anak ko. ala. Gusto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidag ti kasta. Aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asana rumba nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat. No nakipin na tangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik.
kaputan adlaw ko nga awan patag ko kada kayo iti. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamodyanan na. Nangit kumatlangan dahi kada kayo. Nga ipatpatikdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpadgan kayo, mat, nanang ko. Kadagiti naganak, di mo namnamaan, ti ipaay ti anak mo alailokan ka, no di ka mat nagbalina na sayaat, when no nalailokan kwa na bayat ti panagdakkel na. Iso di mo mapabasol ti anak mo no adayo ti rignanakan ka, tawam mat pamatag nga impariknam kan kwa na. Kadagiti mat anak, uray kasano ti nagkurangan, dagiti naganak, ipatag tayo ita, takasta ti bilin ti Diyos ana marswa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Ti silpon mo akanayon tiyas asikaswam minda bakit. Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulong kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumabot kanyak atap no matulungan ka. Si Kati Parikot, laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugpukawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda nga siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. No agsasaon ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilpilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Mari Kiray? Kulasisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadagiti masapol kumare. Amumatan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siya. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ki dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Napambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginana ka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung team may baon nga gluto. Siya ko na. Patayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day ta ka nito. Okay nga ron. Namnamag na ita. I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak kaw? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti manggag kaw. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagiw. Asino day jay aya? Lalakim sama it. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak kaw. Idi pa ila kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam lata ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko.
Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yaw no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atog ubing nanang. Na ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at dayta ko nakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Anya? Francis tinagan na. Ang jak amo, no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay, dahil tati jak amo, manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito yung tersenak, manong. Oh, talaga siguro anauman kanya. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog ang manong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumat ka sarsarita mit ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na dyan lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapon nga ulit-ulitak? Kasano nga ro dagiti anak tan no kasta ka minda. Problemam daytan. Minda bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa yung makaturog, umunakan. Nakatipay ang aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak lang. Bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tal daw ko. Ngala, umuna ka roda na maturog. Nakaturog matan na iti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni nanang. Diyan mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga no napan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan. Ngam awan ni nanang yu ijay. Ala, napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda. Jak meten makuntak. Si Morot samat na iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mo ti ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat tagsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anyangay nga ron. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan ta, minda. Siyempre, Francis, saan ka din bagak ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinaptan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatag. Kasta? Apay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rodan, tamangidasara kiti kanenta. Nalutom da ito eh. Alaman nga ron, ramanak noon na imas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kuleyo akon.
Yan din ko, high school magtan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat itimak der nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo no anyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at tungarod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasamag iti pamilya tayo. Nagbalin kayo lataan na tibkar. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't lang, Lola. Kita kayo, kumusta kayo mo't dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ay, Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan na makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamaan tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasob ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pa ilat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sama kagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo't. Diyakon nam naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talagang awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At ko ita, Anya? sigalangan ti mangan. Anya ka kadi? Pangasin, tasan ka dagulik. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasalo ti panangibagak kanakwana. Ading ko. Biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang deti naging inistorya kami iti tersena. Sa payawan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo ko mamot kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yo, Leri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak. Jakmat namnamay na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagtagsan unay tirik na tatang. Biglamat ngamin.
Sa bagay, bakit mo't ngaminan ni Lola yo? Ni Nanang makaawid nga tatang. Dahita ti Jack amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, neri balasang ko. Intun bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Dinawatan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyag yo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di numan ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud dayjay kada kayo. Wan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, Wan Ina ako, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtedted dagiti luwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamtsak pulos nakita ni Nanang, tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, ti kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, tatang. Iso na lang tawanan ni Lola. Talo atawan ang tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo launit a bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto magtisumaro no nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mo. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola. Sigurado hamaragsakan day day. Owen nga rudanti, talo atawan ng tinapalabas. Ngamiti pa nagritnakat. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga binanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor timangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko akit, anyangay nga rod. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga rin agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Nasurukan na sa nga pulo at awan nga gintan nata. Ngim awan lata.
Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa baling ay ayatek ita. Isumagsinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko ti maagdaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko nam ata, nakasave pa lang ti number mo, iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na po no data, Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin a graduar. Kat ni Fidel, adalata iti sigud a balayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit lang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kun ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni Tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastanti. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laan. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan, Auntie Kiray. Tatang ko. Patid ka rin nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. At dan ti kontak ko kaninanang yo. Apay pailangan, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok mo't laangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya pailangan ti. Awanan ti bibiyang ni nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan kumakastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababawe. Naladawan ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya pa'y lang tir aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang man. Neri. Lea. Sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, sikapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinasken nga aramitak. Basol yun, Nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yu. Kalpasan ti ado atawan. Italaan nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten buko da pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti aduan nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na may subliti na palabas, Nanang? Anak ko. Kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric intong bigat. Leia ading. Makikiddan kami itinobyok, Manang. Ay sige, sikalataan. Sika ngay, Nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di.
Da kayo sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko, mabalin latta. No kaano mat nagsubli-ak dito'y. Nagbabawiyak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya, dagiti anak ko. Diyos ko, sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko, ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Yak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita, nga agmay-may sa akon.